kubwatia niguo kurigiririwa. Ngana Samarieta kango kupasta Nicodemus mauko lakini Samarieta ikitambulisha kwa Nicodemus Onyancha Rogena. Bono inko aligire ngire bono karwa digite skuru Bible ngo kumbate metoko te ino ne skuru mauko karwa digite sana sebedi ose baro jina kero na digite skuru mbambole ti bono rende kiwatike skuru na kitokora kabati bono ntenge tenga no ne chikosi chine chonse Ngemano manchu mulio ndisti byandonza sobera ne chingisha bango kwali ani asomoro bimwana yuko ujagelitiko lya Jumatano ujagege nsebire cyamara waba bagachinsezde ngo kwali ani asenjera abeno bana inje go ikomera somoro birino tokonyana nabo kandi bakerengenjo bandinga kibaki nide na kibako de meroberi yaba sobo imana nde bagusuka guchibosi tukurero na talire mpaka sense moya south mogirange kardo chonyana no mogenione elinde angerere nero mugano ye asimaro yabone ngo kubolina open inje go ikomera na oganda gutobwate sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwa sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chingaki aboto tweet @Ndizi TV News wa kerengel kya wenda kutuma kwitira stand number era skin yawe ndetobe tobenaye we toska era Ndizi TV ubwansumo usi tanda amo genone libaga ara imenyekani go ja story ereningo kaldoska gochibosio karibu sana ona bawote yumanjubuli na aheningo kaltora sumurubiri bumuganone Iceman. Itangani ngati yabancho bategereria bagusiba mindo bali skali baletegerete Ndizi TV. Amanya nyasati abasini ase kila lingana osembu yamono. Ntete mata nyasati abakonya ase kila lingana Samarieta kango kupasta Nicodemus mauko lakini Samarieta ikitambulisha kwa Nicodemus Onyancha Rogena. Seitogere sauti mukirango kiagware kinsemo chia nyakirato no nduete kuru. Wira sana pastor ndi kweburetwe makagiro kweburetwe naiburetu mwaka 1991. Tariki 10 mu mutinyuko narimo asikinse mu kiko cya sauti kimurango kiagware nyakirato naona kinete kinete kuru abunga kinanga genda wichimutunga ndo mwana ngo some skuru ngasoma ibencho ngasoma kia karungu ona somete kinde buya tinginyi boire buya mbata maiso ona yekera igoro katikabera na inacha naba omoko tudareka bono muko tumochiko kwana mono igoro na kiwa somete bya iganga kweburu abori ba marabyaba mama akuru kuchosibini kwamboka Rogena matata ko kuna Ericha Rogena ngwe oyo kare kweburu asenki nchumo muromo nene muromo nene pono kweburu abo asenki yo bakwerete skuru moko aburi tangana kuru mbangirete katika bere katatu go chake ko kera ngasomo kurasi ya mapaka kerasi inye isano ikakirasi sano chibese chikaboro cyo buremerwe w'ikibese abayibure ndo butaka no nabure ngachagwe sugumo bogimanje bye ko manyene o isano ochakere isane ngachagwe sugumo bogimanje bye ko manyene ngakirasi sano ibere chibese chigankongera ngatige skuru iyo debe na standard 5 6 and 7 wajagwe so mebye ko men singi chibole mu w'ikibese ngatiga linde skuru mona ni kese benya w'ikibese cyambora ngatige skuru Odia standard 7 skuru ge yarenge karungu Ono kwa tigiro ikiarende sali ye ikona kwa tena akseku nga kwebore tu mbalenge mbabwate bitoki ya ono kwa tigire skuru nga kirende yagenda kwa tene kwebore tu ya akone kirahuo na tigire skuru ye katuo 7 chipigune cha jena cha kwa ni chipigibara nara kora pota ni bituo mana CMC yo CMC ko dige kibesa ono lendo ko maisaya nara menya no town pota para yo chikari ye galinere na kakolire yokoni nguru abantu bechanga bakondangena bakobere sukari nguru ina kakoli gasi sana anacha na rwana na Kisumu no na bera na buta ngachankaruo ronganda asibakoroka Naibasa bano muko ndetwende ngora ase umugano kere mundade tukumanya ikirange tukumandi waja kitana waja kwa mo pasta monoro mu pasta okomo koro monene ikirange tukumanya asumuru umugano ina kwa yuans kwa wetire goja ono lero no mu pastor no tukuliria yabo wadena wasoire poda kro wasoete ekwara koli poda gose poda na likire ekwara kora stage baraba na lego kora kiagware okembo akini mono nakanyekorere Kisumu Kisumu no namenye tali sipako kambare kurwol okalbona bosongo kana Kisumu na raberoi ngokerete Kisumu
omusani ono mageregete erongere to Kemanya tene. imbosonga abeto omusani ono bosonga kera omusani ono lio kabona gachandera tende guchikinga Kisumu ratukwani ali namatengo chakana tole nabugate gari yae atokachito kagenda nere Abumbu yore kanyara. abunde buyambugata maiso ali Kisumu ana ikoro nabutororo nabugate chibikibiki yae akandika igo kasako maganda chibikibiki Kwa komanda kwa maji wasi tukakinero kwa to buraro. Nero ngeto buraro akini chinjengo college kali pikipiki para bana nyere na mwachoscha matiringa kina tu akakalisingi 500 lituko pikipiki Kwa kande be 500. 500 limeto kwenye pikipiki nchichura Abono Kisumu ro kora mwana boda. Ano anyenga kina ingo chango nenga boda na ate se 500 waka na lituko pikipiki talibona ngala rabanta waka na se 300 ni wedo Bono gwajagire Kisumu kora ngakyo bokore bwarengo Kisumu karoka leko. Mbuya bwarenge Kekogera na stand 7 gwatike. Ni 7 natigirete. Mbuya bwarenge. Kiagere ndo nate mbuya bwarenge lipiki nchichire. Chiteka ngake waboka mambi saa 11 kuika saa 4 saa 5 go bwate chibesa chyo monyene ne chinde go bwate nyebono mubuko oichire. Tubugati manganande. Bono inkwari gire tingere bono karwati gite skuru Bible ngo kumbate meto ko teno ira skuru moko karwati gire sana 7 ose baro jina kero nati gite skuru mbambole ti bono rende kiwati ke sukuna kitokora kabati bono ndege tengeno ne chikosi chine chonsi bono ke nawa tengende kosi ende onsi bakante bisa waliya bono ngabate nguli nda besa nchire kosi asinga njone nyenye konye karakari nkoleki nyole singa njomu bugati besa na china korobo sensi ke tumwana skuru kanyona mwiru muzigo omwana le kabanche ngokora boda kumusugulikira nyarokeri bono likwera na gusi onde Kisumbado ngai bono wa barato bukabaro bu kaga ngazeita town mete gwetera somuru mugano yo ko no nabura konyo muntu ke tore skali egina kekerenga kyumugano yo bono korwa koro bukaro kwa moi omoise koyo gamenyete skuru yaime town yalia baisika nyabe ke skuru yaime town yalia bono konyo ali omoise ke baigori babungiru skuru bono kwa mubogo kwa tebinji babangoire ngayo chinasigete kwa mubogo ne pikipiki ko mubogo lia bono ngento pimete musiko takali nyatengia basike mbara konyo babali ete smart banoru smart ono musiko yo wana tukagamba neto kama nyetu wana ni abune boda kwa iyo kwa bono abona ngo soba yangu chikenya naira amenyeta ali town no bengo so asomete skuru yaimi ave kirimi ono konyolenga ki skuru na mubogoli na maleta wantu agamba neto tukagamba tukaigwana akabo musani yo nabo musani ndo kamenya nere aboli tukabungete skuru nkwana na muyo ngakesi epike simi na moyi twana twabera nere oso linde na motomere afya ku Kisumu ocha baka Kisumu twabera nere oro skuru ko urune na mabeke galio cha skuru Bible bayambare ko muligi mo Aibo liba ngo muligi bainga kimba ngo manyasale iga ngo ko bangaino atani na mwanti yana na chiete kono kwa moiro bulito ono ngamumu lito kayo famolito bigansamba kero byansamba go ikeraga abu bakamana ko boli ne na kitokokora nari umwana achiko tena ya enje nyale bonge to musigo ga amenya tasikita jebona gingo langru timma etikende yonsi go ikororo musiko yeke ne go ikororo kamboli ngate ya enje na mwetu musigo abakamboli binde biribere tokubwate tokobeka imese nje mwana wesukuru osomo goli musigo kabate musigo ntingo kana tigacha ni suguni tigambo goli musigo timbwato ambara beba ko boli go mukenga ke o mugambi pamboli tibekenyo ono rende kinanjirana akantigira musiko oyu musiko na wango sugulika kere kama paka munanya to mwana atole twange nere Kisumu twabera nere maka munakora form 4 akaja Kisumu tukabera nere akanyoro mwana tukakora matuka mangi tukabera yaika 2011 abumbora bodo ndada kwa krieka 2011 tukarua tukagenda Naivasha ukaruki Kisumu ro Naivasha abungo jamoleka kose bado nje na legocha ana legocha matukonsi ndakate nachireka ndacheli moigo na ndingocha tingutinda nabonda acho sendero na mambing sokengenda ona na ikankaga nali yaikabu anko ya naro ndangeli buchina Naivasha ndo serie ota asa mauga ya flower na ikabu Naivasha ngabera hororo amwango yana ngandene kitokora ngamatia binche bonda kisa nali timbwa disa duita sanali tene kingo koranso emega because nguna abantu go swami ga
ko tole certificate Ai to bwati no. timbwati no nyene 80 timbwati ende yo stinga tiki timbwati certificate timbwati ne apata pata kwa ndi pikipiki Bueno, la verdad es que ne aro no mai te kwenda. ne aro manye te kwenda bono lende ikamara wikiraga bu oria kante biaya chinja chama kanjiro chama kanjire je jogo jiru wisano osegu Bwati bwati. jiwa sana bwati kabwata ngarushia siri mbodi na golte ngangate mama ngwana li mbodi ntumichi basakete ntongira agya abaire achentiri bona kera mama na wadi achentiri akambuli ngento kiye kata gande ngamatebi ngamangaina ngamatebi yaya ninta gete ko korende ko tie ko sia driving ndage tonto mere chiba sejo asinge njonjiko mchenga we kwende yane certificate yane ndage kirese yane yapara mama ganda ina umbuya akawani chiba sidi akantomere mbodi chinge ibere akachioni chimbodi yosisi usana akantomera ngaka maria makinga soime ekero na soime na kode metinyebere tato kinakole metinye ya kanengate mama ya iwi asinde abona umuntu musubati oli no tone bono nkomba tenyo no tomenye tene na bono musigo no tomenye tene one kana ka chimambe ya musigo kante biya nkwata ite bibul bago no les driving school certificate ne ko kuchurusi one singi kiro de mami no wana gando chini driving school ka ina ibasa ona kwanda kwegera koko chuko kwa nyori kazi ya mauga bwana no ande ime one kanyale kana Jumatatu mpaka Juma nonde mali asekasiri ko chakera Jumamosi na Jumapili iko ngale driving kwegera musiko nera ngamurigeri gasinera ana murigeri tinera ngokora guchia buya saruni kwa ndoso mnobo skuru wa academy bwa banyene bo nasari lakini yana akorde form 4 na akorde ra wati kireti kumbua onye computer yonsi na kita kaegera akamanya ona wengo ndokora kora ancha gande ya gento kora asinga jonkwa no bwa toma bokan driving kenda driving anche kinda ngaso driving ono driving ina bango kora bati time mrende kiara ni gasuri kile ya mauga bwana eye ngokora ku Jumatatu ya mauga mpaka ichuma ku Jumamosi na Jumapili igondari na tu igwana nte na barabu ono nkonyora ne chinga kichire konyora otari kwanda gasi no nkonyora ngateki no nkonyora ndi nende nakanyura maru kwa kanyura maru baka ninya sa ngonyo na enge ngage ngonyo kwa ngamaru ngage ngonyo na ngamaru ni wanya tukunya maru ngisumbwa yakito se naiba maru na jagere konyora nka kirisma akora akayekira maru kinde school ebra mariere inde kirasinya na jagete konyora maru nakona akayekiri cha maru oyo wange puso ne lya bantu Jumamosi utambe ona maru bako ngamaru alia nachi na mukarange chinkaranje bako bachikaranga ina mukarange ile na biba chinkara jiringa ni mu mutwe chagime diringa masere memera na ruche memera imeke na rabe kamali acha kunyuri buti kwero seria marwa mero seria marwa kono na ibasore wono nande ngonyura marwa nande wa soira samangana driving yenga kwa spetoji driving bono na koro yeka 2012 mutinyi komina limo aina so akurwara lakini gango kwa barenge ebese chibesa ngonyo nenge na marupurupu ali yango yakwirete chibesa nyine ngo akarusingi chiru erubu saba omutienyi marupurupu ya ngo marupurupu na ngo charia mario ko ngekera ngasukekero ona mario kali ngo nya saini kuru maria ko soka nabona ngo akisimi kina ego chiobisi nene abatia mario ko natakiranga naiga dia mario ka go chana ke sa mario ka ayalema na baisi chibesa gete nari ka gocha alisprend amario ga yara ona dia gocha ana kire ota na gujibes na be kama buku ikobona baskenchi mudinjitaraso abako nyora mbwate gento 15 15 10 20 odora we ujiri saba ebutinda ya buchi mutinyi chegasi ya ona nkabenya kobera ororo iga alieka 2012 mutinyi 11 kaswa kurwali lise kebe abuna ndreta sigasi no nda sama gacho na so kurwara bono nyibu eliso ya ni bintu bikutara maiso nyibune gento kitukere eliso batena ndusi ente mutante nkento nkeyo mukuna takara batera turenda somo tumoko mosini tumakwira lakini kibase juwa kanyorire ingwa ngiwa kodaire chintanga na kanyorira maru ejinde nchina ngorda mabati chini ko orda mabati nataka turenda somo tumoko mokai go majumore litko lero ni gotuna moko enda to twero mugano ayenga kya kinete uwe to chira sense moya naivasha aiko kore mere lakini basi ai ningo uwe ta dengo nyora arenge lakini nigo akari kunyura marwa yenna gorda mabati ngwira tora sentu nere yakabere gara jo tore na bono
ngurwara kale ochake release elimo ajo benga ki ya bete to skena ndi Steve Bansumosi kwena torasentu nende ya kabere. DZTV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gutonyora aside koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. DZTV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomogusi. Biasa nama mancu melihat di Steve nak kalau tu sentundende ya kabere kalau na pasta muka kalau tu eru manoe ali tangan tu nama na Naivasha hale au kora ase company ya moga konyarare bese ya kunde bese ya nyinge iya kalau je beka samarwa nana tena na gorde pintu bikubuna mabat bata tu tena ngaki ochake kurwara kirala sensemo ya Naivasha ngaki ya bet muko kono gendra uteyu ngano. Okay bona mchibese jigana na kubera kaika chini ngo beke bengi ona yekiraga kana kora na chakura lisiri limo lekebe wate yekebe bona ngune mtubibeta maiso sineme changa kintu katiki kintu nkiyo kwana yaitanga ko yogia kanya ande na gendre gas bona kana ko ikechu 2012 December lise liga likakora kintu kike likakeo bora bona kuchena bankor jinkongoli nili gaswate semtesem ona ika 2013 January ande lise lidio koliki achakire lidio kobeli ya limire ono ngazingikire ngwa tuje nyagitali kana nyagitali ali naje wikenga tebonye lise lidio kobeli ya limire ono lidio kuna kingo korati angena nyagitali kana nyagitali nanda kikuyu ya maiso ba moleka chikwende chiba kandigere ba ngamalio wakingo tumeka faida katiki tindo chi kende yonsi kaimo kulabunga ndo munyamusira okemo kwenda somo nyamusira chile tinjile ko kuba kutangaza nyamusira arasegeto takitali fulani o arasegeto nando kana imo kina bena mwagera nganda bakasi bakuruka na kururangaranga top 10 alino abanyamusira bali asisa itijiri mali yo ko kuchisa itijiri kwa bajana ngidali yasinyire boneke yasinya tikangenda abuna ndeke gasine basho gasine onde tinda ukora pi nganda aro nyamusira obo kina iko bintu bande badi amba kwanye bintu bande tibande ndatu mino goita kuruka Gia kabere bagande biyaya bona kisoko kya tebire oba siringiru 50 arusiye binte biga basi igona karumu geto bekire oso otrerume koko zanguru aliyo baso imebu musiro yo ebikoto gotira kesiye kikwati bikoto kesiye oso entangani muna kwaso olusingi 200 choko likweli eta na kwaso ile kitimete chaka kinene chiri eta kwaso ile kwa karansali obeketera ini kwa ngeli wanya kwa ligete nikode masio nyancha rugena kwa ngeli nikode masio nyancha rugena njua kwa so erumu entangani ya kabere kuchiba yo so age sunde kero tayate yo bora mboyo ege ndo batongeti orogio kanomo suma ogasoro ngaso kana so mali ngate bikara sase nkarambura maguru kile sase narambura maguru akamkamana kumweleza gocha akande okay sawa akande teto kanyake amachibu ngocha akamana kande ibichibe sanjiro chinga na igasiringere bukumi tokororera auli tangani rete batangaza tena nelibu kagenda ona chema tena nelibu akororera kine kamali akande nelibu bukumi tokororera ngawate bienchiro senge chuko bwatebesa nondre kote tokonyeka igokutumye kebese ngwana banyakora se bireni chibesa nimbu ate na setro nebengi na engo na engebesa yoka abongo kwaka nengo akana ngaki ona jiba singo siri bukumi kabugata koboko ya ande kuchirambura ngachirambura iga kana mo jiba siri bukumi akaba gombe kerebeta gitike charieke eke okabako gokobe akamana kongani chibagete etwa kanywere pia
taste to akanyure pia ye pa taste taska akamana kongeria echibeli bono munanyenga akanyetureka guchinse munanyetureka kandi munere onye bwata iga nyubana kibese ekiga okwana yo gukwana lyanyenga na bwata nikibase kiri kibeli getureki nebeta nwera akalimyo musumuri bisunde kapama kana kokwane bina kwanete gakinkonye konye asha kante kwa kuri ngamate biena kuri akol akamdusia bet akamdusia akabate kibeli akandeba te ukonyirusi nikibase ekyo obeke kibase nyongeye ime nebeta kuruguru ngatanga nikibase kurumene nebeta kuruguru kingo sogi ngaiwe gentenga to nani gikobo akande tobo eke sunde magere musumata kitiko nyatongiria kabe akamagantenga tu matoko bokwane akande imura matoko bokwa muri kinsanyiga nkaumura matenga rekaiga kinabeke to modu chingiri akai kwa kamona embenge te kamara ko changa kenda kaboli ngairene na chama akai kama toka ndio baba sasa katema wasi sasa tumefika tumeingia akai kaboli abagaka basoira kigerega okwan jenga tegera timu se takande usiogope akamara kugamba nanga matendo sasa uyugi jamaa amefika Musa amefika hapa sasa nataka msaidizi sasa jinji kwa si mmechua mmefanya msako kwa mama yao mmeona ni nini mbaya sasa simutuambie hapa tumpe majibu habari yako kijana niko salama sasa tunaona uko na sita kubwa nini kazi ya wachawe ya kwanza ni mababa yako na mama yako abuna kwa jibese abunibu watabesa sasa rasimu watoe 10,000 za wazee watano hiyo ikweli kwa mzini sasa tukusukukie tukupeka dawa uko na hizo pesa kawata ndio Kwa wasebeti basinga sana moko kiwe sana abwate karusiru kwa mzini ngaba Iko kwa kitani chiba setu keria kiwe sana abwate kwa bugureti karusiru kwa mzini ngara kinyinge na katana jisinga no mala binenge kinyinge na kabwekire kiwe santabe siri tuko muna naso egazi mako maragoba nako nyombate 10 oseri 15 iko maru purupu mbegete ase wiki na bako nyarambwate besa rota bya 50 kuchimoy Ono ngategera ngabate biba sanjiro ngarusia basa moko ngabara 1 2 3 each kachibe ngamwere akamara kontera mama kara mama gansara go mogongo gansara bana sara ke tomba guru kombe kele oi mnako be kele ringo sarira manyinga go jise che liko ndina ukora tina ukora pi abonochi kama bodi sasa sina umia ine damu hapana sasa hapo napona chibon timmanyeti kumbe na magano Kanya musiro babugate ndamanyiti akana nili ogete ngoja mwisibe Yoga lina na ikanyomba kandi yoga liko ikanyomba amacho kobeka liko bya macha munatokota oyo rute yoga limi yoga munakobeka amacha limi liko chakira amanyinga kuisibe lingo isibeli kabatongo swako batumube koswako batumube elisa likandret akibona ngokora abana murugiwe mwalingene na maitena kwa ndo manyete nare nwale okay basi bone kerende ngakanywa faida kati hande ngadaso munyamusirone munyamusirone ara kasaba kibesa tesemu nere nganywa bakanga diki boyo rugo bwana tindiko bwana Ngwa kwera kwenda sabara kulia botare kona gitari mo gitari yake kuyo nando akana bwo ge tindiko ra alinko menda butuko ngokura bobe ono ko wona da gitari we metena asegete we ro wese kontik ko bweni yare ngateba tiangende oteli neli oneli bulende bolete kibasa nimbuga tomate ko batebesa ne songo mate na baya batachiri no urusika no uru kabwate besa ko motegana ya gitari yose genda ko kente ebesa kabwate ga inene kibasa mbugate ngateba ono nkinda chengo ngenda ya gitari yo gabwa sinye munyamusiro kikuyu yasinyira kairana kabera isiko lise nalia nangora lyalimire abero muko onsi bana ose ono mai sonsi abero mu na abero muko tindikorara nebese ya nalire akibona onkomenya ganda se pose gande bona okanda isiko okanda ngokwa matuko ando ko buyana magro negasi ngai off kinewe off malia ngai muneru mzini eru nyama cha mzini 150 chikabekwe ebengiana kichebekwe bengiana okungu na matena mayetekerekemo kocha na manyete kamate bana kina okweta kwanda kanda kimoka ko buyana mo chikira negasi 150 kwani 50 kwechire bengi account
one kero twache gitu kabanga tuche kusi twachi tuike na base stage kuna base stage na seide gari menanga stage gari mage kagaiga ona chenge to mugumu na tonere na isi eri mugo kwenda gitari ngo na jasi nini guso kwenda apo bodi baromba maite na bono mukari na batebe tina tedi mama ninyi gwita maisa na lakini ngo kaneki ninche mbwena kambori ngo andonya gitari kamotebi ngo andonya gitari kamotebi rende kana motebi na ne kiro mwale kibina ukora kagira mamesi ngamate mama maite naro na uko irepi akambori trikora ngamate ni kora nonyi ano mongo no mwa kiresi merkinga kwa na mama kamote no gore biti kora kante to go chari to linkiki alipona na mwa go chaka ana ndo alio bisina uchibeza 150 chari kwa bengi mwa goreng 2013 yun 2013 no kora 2013 mutinyo gatano ayona wadia korra na te korra pi e kura ngagete kinde buya ekula ya Uhuru na Kibaki ni ngagete kura nimba tili so ne lili modi wa tili kora kuchiali Uhuru na Ruto ya no Uhuru na Kibaki mba tete buya pi Uhuru na Raila kana Kibaki na nyoire no Uhuru na Raila ni ba kuri jikura na mai ne na nga tu ne na balingo one kare kirabu na chire tuiki na iba ne stage ona chire ticket ona chingete na otner na iba shamoji gusi bona kumbe gabwate plani ya muna bugate chekatiki ntamanyete na likalia na lika a turaiba chibesa singi chiri busato muna ba chiri busato chiri bujiri sato rende kumbe chibesa chigamwa oko ngitauni ambeke gali ko chatauni ngo chogembo mbamanyeteka akande na mayeteka bona ne kakati ya njara yandi bona kibona ngokora orange gratis yoro abantu mabako bona gratis rende ni haja kurene baba bona ngo yako gratis bako boli kurukutrega gratis mutu abu muswadre gratis mutu keroko bako moboli na yo gratis rende ngo mwako yakara kurange Tripa como tane ave cuando yo ligati garante bingo ikyo gem ikitauni ko bekali kana nayos karosa wana go ire gem karosa kauna mariga ko ranga so ko rera one kire kirabu kamana ko tegerera kakitauni wikatauni bantu chipipi bantu chikalimba manyete yabo maisomba manyete abakwani chikali bone mba manyete bakombona ki yabo no mona ki banga ya iwi banga bigo ko tro ngama de tinko ro chipi ko gembo na te sem kinwe kanka mama bakasa ko na tata ngategerera tona tegera nyomba bu tata ne nande na bona kitoko ka te me ba de nyomba ga ne binde bia ne bira on bakaon ama ba de ko 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 renga ki kontina nya ga nyomba nyite ne bakaon ne ba ti ali bakangira ne ande kwende tauni gabo nyamuni musira nenda tauni musira ekasinya nande abebere bagwiro nyamusira nenda tauni musira bana bajeto imabangira abebere bagwiro kaita kira yasinya ga na tete maji tali musomi ndambate mete ona kira yasinya ga tegera isika ngake sabu monto kwete enche ndari korara gombwe kinu monto ri ndumwe no mo ya fatali nku kaligengoli ngesunga kanyomba na gajitire kurali none no kare pakabone nganda ire nkoro nona menyita kanyomba ko ngesungo kane sungo mwishi minda kamyoka kabutore ngolieri kabutore ngolieri awene nende ngachangaba na nenga kira aenda matukabera tatu nende wiki tejiti ko eramuti ndati enenga nywesu katirati ende nanyu bakandukia krabandukia kacha kabona barandi abagweteka barandi kanda barandi nabandu usia bangira bandande nebuna na hatuli kinajiranga onye bako ndande kanisa birengira ne biyo toyo kanisa ona ki meto mondo menye onate kwirigeri ujo ikarase siko bakuru siko bakamara goba ne gas ona njikuwa kana kango tinda setipa debes pasani watu walengene barabu makatiki musani ujo jero mate ya akiuta gongore ano mbisi ni sibe tayo ona agesa bono mondo umwamaru tabwati maiso na achangorere ona mukwekero ukarigo cha Naivasha amuswati yigo chibasiri 150 ngaichia chete kya chibasa chiri ikachita kaira account yao ya bege account yani yenge lakini achita kachirusio uko chirusio noko ekero yikera baiga ya kerancha kunyweri yogeri kana sa kunyweri yogeri kana ibona ngipenge bya chati yangu bona abatali ngu na ikena ndo bako ogembo Equity ya yego te Equity Bank kiuto ikororo
Bago chiko sieko koliki liye kuitieli bakanyo chibese chika onjole tinjiyo. Akatigire ATM yoka. Baona kingo bekalia ATM eso mena bego some pesa lakini hapana ansia kama 00. Kingo mwagere simta wake. Pariko bogoli. Ko tumeke sibye nga okweguninje. Osieka obutora obeke blacklist. Na kia getenga chago ita. Kiyo kasi ngichibese chi? Chibese chi bona chi angete mono stress. Pona kinko menyoro chibese timbu chibese na eturende takale ko chalende toigo no nebiasa era koni nkona gusiriko mu manende mbwene. Ebintu byenge bya tumwete bikahera byonsi. Na tigere ndane tingi birikwa gorede. Chianga na bwate chiagotire. Bikoto byagotire. Kere kamo gyagoriki. Kieri. Hono na kioro chora menye no nyana ya gyumura. Ngatigara kinde munande. Abarandi anabaita sakura andi bandanderia. Na chepono bongo bugache kanisa naenda. Naso na chakete kanisa ya Pastor Wood. Aguri na ndo sana. Nango sabirara abantu baro. Ino nanda. Wapi? Kabwate busa. Tumukorata kora bwatira abdu igirane bona sentu nende atu nande yo moyo cyo konte bona na ni wajagete ko mokoro monene waja ko hoteli wao na ndogende bona cyo konte ina lende oroje bina tari musubati oli tangana ole buyake na gete mechando yake kabuja lilikuwa monyore ti umwana litangana kabisa abungo na tora sentu nende atu nande yo moyo manchu bore toska ko na tole asomoro bulu mwana none. Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Manchu muri Ndizi TV kana nda koba somoro mu none nyore na bogera tubate asense mu mitandao Facebook nyore Ndizi TV News Digital asense mu YouTube to nyora Ndizi TV so nya chinga kina boto tweet Ndizi TV News karenga lekyao getumu gutira se namba ira screen yegora bakoto na muko akongera kabisa bonanga ke boletwe nandi ngaki ajitaka bomuko nandi ngaki ajitaka bomu pasta bono tuwika au de ngaki ndata senchiri yo manene wengu yardo dena ebyonsi bina byajitega nko karori great kusingo karato tabiabu asenjira ya aben bono wajireka no de kwengenta aba pasta bakorandi wajireka kanisa yuwoli kanisa yuwoli na ndo nangayu na ngora mera bire mbiatare miko yaro ka ndoro ngara bero kanyone buse Karena tiga ngachangande kanisa Emmanuel ya lisengera ona vera ona ron kanyora bono basa story sabiri ona nyoron koroya ni akajekire ngachangaru ron ngachangana bone kanisa yengangen kageka el mate ya pastor Choki bako kachosi kwa Choki kya wale matali ona vera na vero rosan ona koru aiso mama na ende kanisa aiso mama na ende kanisa kon sokore ane menyete boige no menyete se mama ona ga so mama na yikiri tukelimo ona ne kuna bono wikiraga ati amoko bona nkoro yani yugo ite birenge bindi byerire ona moyo ne gori moko renya sa ona ni yikiri tukelimo butuko bamo indora na monto getokondangeri jikuno monto kikondangeri monto tai bona ngachakota bugendo mulima oyo wade Tima nyedinjere sauti leo nagendo mulimu ngate. Ona stress kisoeta ona chierire. Na alisa chiro chioka ona tinen koli kabichi ese bintu gete bintu biwatya city. Anacha ku sauti nagendo mulima ofungo. Anacha kwa ndabono ngachaka. Liringo chake bibi kangiyeri limo. Ngaiwe sauti na uno mulima. Liya kabere kangiyeri. Gatabune liya gata totakufa. Ngaiwe ngakira mpaso lisimi kamboli iwi aganda na muna kwa iwo gandapo. Kaimo kanganda baka saa meto mulima na nafunga 7 days na nagofunga
matuko 7 kinafunga 7 obwenaro chia sana bote chinde chikaera marire ngumo berona baraki akaera hono ngatigara kinde free ngaigwe sauti na bona no muko nonye kuro muko ndete ngutumeke oranderia abantu bana batoreke ngaswa kuranderia abantu igo muntu rago na musabira muntu seseniwa kero muntu aseseniwe muntu konga amusini ondonge mia hono kanyo ngwa wache go change ngaje busamusi wati yomoge temu gako yara America esuti tangane yana begete entangani akambimire suti ogembali ngamate nyasa guseni ngagendro bugima boko randi enchiri nenchiri ekero ko randi enchiri egekera matemwa abarandi bakamara kwimuka bakabibirecha abapiso buna abarandi bakaimuka bakabibirecha sinde number 1 bandangi uchi Nairobi kinaika Nairobi yo nane enchiri ngochi kurandi ndangi uchi town yalia ngoikorora kumbe gabwate burani yo kongita Morandi. Mo pasto yo. Tini umato alieta kine manyete. Ne maite dentro kumato na maene. Kena kana Nairobi alia kumbe ka bati pare orang yo chikongeta chitina manyete. Ona kana ka alia to kansa yarandi go barandi ali nanji narandi nakuri. Ekera ngwana kuchiru mali ne ke ono achire koroba batena moiro morandi chiamu kwata kwa anda tumoke. Momo amaje. Ngo kuchie koroba iko. Bono kingo da bongo tena ejini stairs kuchigoro. Ngo ikigoro alia matata tena ikonomo ukatra ngita chakonyenye. Pangante via entro guita vero chia. Rotuate to guita kindro go dipitari bito ko. Abantu ba de abayo. Wali bagate abali. Pasacha bali. Sisi hatuwezi kuua. Kama ni wani kipofu. Hii ni lanto tutafanya nini? Tutaenda kuchiletea. Sisi hapana. Wakairana. Murandi na liachicha akabuli wakamagona mulifanya kitu nilikwambia kwa nini muliacha? Akawaambia hapana sisi hatufanyi hiyo kazi. Murandi akambuli akangireche. Nimbe kireche na Nairobi. Echeraga kambe kecheraga achundi kene jineke bago umuivi koromo kindomo umusikali ya kanshikira mali naona ingine buku kwera ko ndange nana gotibuku yanese atindi ko soma atimeti ko soma nana gotibuku kunse ngaurwe bukweri karushigwe bechibi kabe kumali echerenyi kinabe kwechera mali ngasoa ko saba mali ngorera nyasa ngosaba mali kabisa ngosaba mali echera mali murani wo musikali akarangiria kobiro ubo mukubu otenendete abasikali mabo oko batene bali mayabekiruma igwi olio korangeli ngo changa kondangi nini banga bate igwi muna yale ngina igune henge okumosike matana kitait oyo sin oso mo kondia na kwanda kuiba no nyiba kuiba mo ko naibe onabu naibe oyo ngo bwata wakuru matara saguchi nando sine bukundo chabwa ebo kwa bwate olia kamata bya bajo ko pastori simi igali meti igali muteche mo kobiro lie kangira bakabugo oyo musikali oli okongira bakabugo oye asa menyete oingo mu ikamba kongira bo oye ngo ikoro ekena na bandi ngiragire tibu yankaragira bakanga machenga isibi ngakura kankore nda bakanga se gucha gwise itasi na menyete itibali okongi kioro ne gali yaye munanyi kine gali yaye kwantega ki okonga chiri bwisana okonga nyasati hago siseni igo gati mu akandi ku Nairobi gocha egana be kama utaya yaye abe kama butaye onyikie sina igete ayo ngikiga goitibo munanyi kio wajiwe sabana okonga chiri bwisana erokwa kitibu atibesa musikali okonga chiri bwisana okobiro okonga nyasati hago siseni nkobera gabugo ngocha nende kwando mulima kufunga ngocha nkwa kuna abantu bajini nemiora kongita tiangenda masabalende kufunga ndo mulima linafunga ngoro kiwekene njenga changa so nyomba ngakira na nyomera to mukungone oyo tori nera bono iga bono muswati ona jiujaka ontiko erandia kumbo murandio nendo akire sabu tigangende mo angentu keba no mongento koraki umutnaruwe mungiro yanda nero mutumira abantu bachikumongento ekene nyasa muna nyasa tiuna bacha ngoro kiwa marro tingo tabokana koigwa kego nguna komkom fungu hapa kochiko tinje tiko ganyera koigora ngatrabe kali senya sa ekeno nyekeren kokula tigankura lakini moneno moyo no beka sagia abantu bali sikali bakamana koitana ebeti no ere kibino kono era moro no moro inorera no toyo sa mutangoro nora moro ina na gotuguta ai no to gosira igore kenyuri asobwe bwana bensi ona betiri kame kenyuri mambe ya chichirinje ko ona betinge betinga betinta betika beka nyomba no era nana te gosira yani pakali ningi chabo tuko no ninche nyoro sa nyomba oikambo no moro nuo
tinde tiro no se chirana ya ona na kore nchiri ya nkachanganya kure kanisa kete nganda bona ari suru kuno na cha kora ndi nchiri yoro na na matemu na so yo kuri ku yo koramu nkaiwa so mugambi muchibu weke nyorekyo muchibu kona na pasa igenda ndi ya bakata na yeke ba uno ko na nenya soro kunyu agande genda ndi ya bante nchiri batoleke ngaso akora ndi nchiri ona na na ko sa ndi kora ndi nchiri na ndi nchiri ngase kora ndi nchiri ekena na ite matemu murario minto 2020 korona yacha na naso akote aliye ke burandi byakaki kiaswa na naso akotera naso akotera fitio timbwati na nyanga akotera timbwati sana ni siringi oyo minto te numpole nyasati amuseni sana moteri de numpole kinya sa amuseni nero bwato kwa bako foli mugwana matera aliera paka video ona video muna yaikira video oyo minto morali okoroku tomo ibere ni kuregesa na chongo chikurisi mime likorana akande tino kwa time ko kwa chisi mime na leo minto na ka Thomas yanda angeli ombuga to ko boko na ngorde si mentanga ni tue touch on connect no musaja na role America ko kuse muruli ore US penya sana era nyako museni se muruli na ro chichi connection rambe kira matero video ama na lidia matero na video volume 1 volume 1 bakambeke video kambe kira matero volume tukwana kaina gende robo gima ogo chikwana matanga gari una ngotero ni ogo ikoro ivaga ndiyo ogo kwanda matanga ka uli wana kola ngano manyire ali ikera kamanyo bogima kalemereria hona bonde aikirire gege yaikire bona tubina kibono ngocha nakora ngo igore kanisa muko inkaigore kanisa kanisa nonde ne kanisa ibitoki mbiyo ratena ne kanisa basta ngwaka ngwale kanisa kokoro murandi utire kanisa uchiko ko burugere bitumaka tali ugwanja kwaye ya na mana mo nemere ya nyasaye uikabye ko manyeno etigane osaba ege minto na so min bibere oborandi no bateri uikwerwe wetigane omana gotobo lakini oseme kibe sikimo sacho kale mobuko na bono tianseme die kanisa babuli gutara bosota bwa dikende ona no natigara nanga kira kabera matera na sugulikire matera munanga sine gotera na ikina akolikende na tegere nonda enyomba simenyete na menyete nyombe yo igongo tuwe kimbuga tikende takibono nkomenye ndabonde munande kana gweta lende basani ekenaro gacha wikire gake mona cha nasokyo gotero koma naki ego kondora mosani kwani ya tonta mana narangiri nanda kane studio ya heri fini ambukiri musiki fini akante gotero kutuwa kana ekora turgotera biek kamote kitingangeti atwatera no gotero kuna fini ogote kulia ken na bukwa kite kukanyimokereria esero sari bribito ndo jebire se kwaera tutara kwana mange korengana na yoroje inkwaite tonsi wa kore meremeyo ya mauga gocha makabono gacha kobomuko ntote bena emijande ya onga ya jakirede muko no muswadi oliroje kwaleto mutangani baga gacha kwiri nibo yao chibono gakidi keratingo mananga ya jakirede tinde bena seneronda gato segento gete tinde timbe kere muntu bobe ya njati tinde nda umumonto osinyale bo korete gento ti komanya mato ure kibogocha naboko nyakwarwari nabona igande nyomba mongera mete na wete bobe kurwarwara mutinyo erire timbwa tibesa ngoraki komo bwene libono iga bono ntiri nangirete onyo muri bwachire tote timbo nyako bekera aba mwanya bantu sinyare ya bono gwasoire oborandi kabisa oborandi njire monene abantu rende na baroba chenche enkurigire tiore muko na bono kwa beto muko tindi kwemanya asinje gifiangu kotebekene ekero monta chirangera sime chando yae tindi kurigiri buko bwane igon komororera nera mabera ngonyona se gwitera mariga buseyo bono buko bwane tindi ko bono buko bondi ya muntu nengo ani ngo twari yana ki muntu nyasa ta ko mokonya gaki bono wetera lingwa sweta sense mo ngwa swata boda abana boda barongo jigaro batumeka abana babantu munalikuwa chakitru mwana uli mutangani mwana ngakyora abura advice ojasa abana boda nabantu uli bakutumeka marwa aseka tuli jokora mo bone ngentonda te abana boda paito ense ya erire abako nyoro bwatu musubati lakini ko abandi para no gateke bimete mwale kwanje muire ngora abana babandi basome school na bari mo kwangana inwe changa kakitiga na nyarebe nero muchigito nyarokaki obiyoka because inje kibasha kina katwali kinyingi na marona kanywere pake bitu na gatiri chinko kinta bwate besa kinta chiti para
Egongo na teri muntu chinko ongama. Moko na ta koroba sembo abo mohere o jaso manju muri urigiro mugano oyo ase maroba yaboni. Bono nchente tengende ya minto bancho batekera ya minto yente ketanga nigenda ali YouTube uri ke pastor Nicodemus Mouko. Onko nye subscribe na ndo gwo choko tero kolio nyasa gusiseni. Egia kabere ntete nyira ni kaka sungura. Ni timu ya yonsi ngima ya gusi abana minto bale gusi abale Kenya kila kisemo ao bale kisemo kisiko. Aiga setona si nyomba mwagaje tenere. Ne nyombe mwagete plasta lakini tiyere tinsa isa gukoriki mne kamera gwatete tiyereti. Isikari tiyereti tangi mwangete tiyereti. Nere metu mochangano takire egari yemo ne chisimiti enyombe koraki enyare koera. No mongeno ne igwete obe. Muna igwete obe na anda nyakita ali. Ene chefu na anachite. Bona manda tine mbeke chibese mana go chaka. Kumbe nkachinga tika tinje tikoba kwa kane ne chefu eli. Bona na betika lete iko na sina ki mukungo na kikora moire nyakitari. Pesa timba tino ne siringi. Eya sanka nyorenge igongo tonda. Eyinga nyorenge igongo tonda. Umwana sukuru nwale. Yani paka yikire na boli rutimbu atikende. Abasani ba minto ba ndisi TV amondi kiti andaonse simole. Ondo ranche ko ngepa ondi ranche ko ngamusini ani ba tena kidogo chasa kibaba. Mombu gatoko boko eline nenche imbo monto nasi mwandu siri ngare. Lakini rende monti kana mokontu amakonyete. Kakimbu gatoko bakasi kitimbu ati. Chibese chibire matindikiri. No gavano ito simbarati. Ama no mochumbe sibanzio soro. Kakiaso naye ko sama so gwanje. Mwari gwanje mondi kese chibese chibirema. Monge nenyimbo yebirema nyasaba siseni. Mana bo igama iganda chira bana minto bonsipi. No mugambi to yipeme ati nyundo. Kurukia wara. Yani gagante na muko ngotete mendo no likuchise askio borema. Kwanyora musini. Abapa na matanga. Na bona akita matanga okuri livaga. No se meriti ngende ntere nyora musini ndete. Bakonya 200 otonde. Ebi tumoro chibi achire singi 250. Pesa na muko bono exenjiri. Nkyo se meriti ujibosio ase como pasta. Asoko como pasta. Mchoka se merikwane noko. Tinte tise merikende. Omonton se meriti nyasaye. Egente kanene ntakitene keronda kwe. Inkpo kinda soko moko nyasaye. Se muko teto korerabu. Amen. Ase tuko dia lero ndo tulia mange ko chasa matukaro bosio. Pema no manju moria on this TV kero twale ngina Nicodemus Mouko eri ngakiri ajete. Tonde. Eri likine ukora. Ekera na ukora. Ngancho buko bolia. Ekiagera nyokora ekera magugwanja. Ekeri ule ko goitaba. Ekagera ngacha kulika pastor Nicodemus Mouko. Yono ndangiri moko ndi tabeta sekincho no mukonde. Manju moria tumerane ditukorinde na to korera butingo mando sendusie. Kero muka twerere mono na bwate chibese kini agaika chikaboro muswadira kana chochikorende takweti moyo na gende trumba bwae ekero bono akusasi manyasaye na ndaron basta bogoteri na buto kumosira enderera sike gochibosio tumirane ikiende no muganone no muru muganone eliane Brighton Makoli.